U sumrak dana stižemo na planinu Ozren i na jednom od njenih vrhova provodimo noć. Duboko u planini, daleko od bilo kakve civilizacije, smešteno je etno selo Tičije polje, odakle poreklo vodi i čuveni glumac Danilo Lazović. Ovde vreme kao da je stalo, jer malobrojni meštani u potpunosti žive u skladu sa prirodom i tekovine savremenog sveta retko koriste. Bogatstvo vodom ovog kraja vidljivo je na svakom koraku, jer se izvori ređaju jedan za drugim. Nakon 11 dana izlazimo na vrh Huma sa koga nam se ukazuju moćne crnogorske planine. Sa zalaskom sunca stižemo u Crnu Goru. Prvo jutro na novom terenu dočekujemo u selu Mojstir na samom ulasku u Đaloviću klisuru, poznatu po vražnim firovima, najdužoj pećini na prostorima bivše Jugoslavije. Od meštana dosta slušamo o samoj pećini, ali poučeni iskustvom sa Jadovnika, istraživanje ostavljamo za drugi put. U samom srcu klisure, na levoj obali reke Bistrice, podignut je manastir Svetog Nikole. Smešten na nepristupačnom terenu, vekovima je čuvao Divošovo jevanđelje, jedan od najstarijih ćiriličnih rukopisa kod nas. Noću oči preobraženja preko planine Vlah stižemo u zadužbinu Vukana Nemanjića, manastir Svete Trojice. Smešten u podnožju Bjelasice, manastir je tokom mnogobrojnih ratova oštećivan i rušen. Igumana i meštane zatičemo u obnavljanju velike svetinje, pa smo i mi prionuli na posao i priključili se radovima. U potpunosti duhovno ispunjeni, iz manastira krećemo ka vrhovima Bjelasice, od kojih nas deli 1000 metara visinske razlike. Otežavajuća okolnost predstavljale su visoke temperature koje dostižu i do 40 stepeni. Na svu sreću, pametni ljudi znali su vrednost vode, pa su pored puteva i staza uređivali izvore, koji u ovakvim uslovima znače spas. Pored jednog od njih, zatičemo devojčicu kako čuvajući ovce uči spremajući se za početak školske godine. Na konja nismo mogli da računamo, ali smo zato pauze pravili kad god nam se za to ukazala prilika, ne birajući mesto. Za mnoge najlepša planina Crne Gore, Bjelasica je poznata po jednoj od 3 očuvane prašume u Evropi, Biogradskoj gori. Zahvaljujući njoj, veliki deo planine proglašen je za nacionalni park i spada među najstarija zaštićena područja na svetu. Na planini je utvrđeno 2000 biljnih vrsta i 85 vrsta drveća, među kojima se posebno ističu džinovska stabla bukve koja dostižu 45 metara visine. Iako stara preko 400 godina, teško dolevaju snegu koji zimi napadu u ogromnoj količini, pa se često mogu vidjeti iščupana bukvalno iz korena. Prekrivena pašnjacima, planina pruža idealne uslove za stočarstvo, pa su u letnjim mesecima katuni prepuni čobana, koji svoje vreme najlakše provode uz pesmu. Za razliku od ostalih crnogorskih planina koje su dosta surove i krševite, Bjelasica je prekrivena nepreglednim pašnjacima i livadama, pa je zato i zovu planinskom lepoticom. Zbog sposobnosti da zadržava vodu, izvorišta se mogu naći na svakom koraku. Bogatstvu vode doprinosi i niska od 7 jezera, nastalo od tapanja moćnih lednika koje se zbog svoje čiste i bistre vode nazivaju gorskim očima. Do Ursulovačkog jezera stižemo u pratnji naših malih vodiča. Uz kompletnu opremu teško smo uspevali da pratimo tempo koji su nam nametnuli goštaci, kojima je ova šetnja predstavljala samo malu rekreaciju.
Smešteno podo najvišeg vrha planine, do jezera se može doći samo kozjim stazama, pa je to osnovni razlog što je ovaj biser prirode ostao još uvek netaknut. Okolina jezera obrasla je borovnicama, koji će narednih nekoliko dana predstavljati naš glavni izvor vitamina. Ukras jezera predstavljaju patuljasti borovi koje meštani nazivaju ursulovina, po kojima je jezero dobilo ime. Šator podižemo na visini od 1800 metara na samoj obali jezera. Jutro je osvanulo sa jakim vetrom koji je velikom brzinom navlačio oblake na vrhove planine. Da nas moguća promena vremena ne bi uhvatila u šatoru, žurimo sa pakovanjem opreme i krećemo ka Crnoj glavi, najvišem vrhu Bjelasice. Na ovim visinama vidici se otvaraju i šire na sve strane, granice prestaju da postoje i sve dobija posebnu dimenziju. Masivi Sinjevine, Durmitora, Komova i Prokletija po lepom vremenu vide se kao na dlanu. Njegoševa izreka da čovek koji malo stoji na brdu više vidi nego onaj pod brdom, na ovom mestu dolazi u potpunosti do izražaja. Po planinarskom običaju, izlaskom na vrh upisujemo se u knjigu planinara i beležimo svoje utiske o prelepoj planini. Vrhovi Bjelasice na kojima su se odigrale odlučujuće operacije u čuvenoj Mojkovačkoj bici ostali su iza nas. Pred nama su se pojavili Komovi. Moćni i nepredvidivi, predstavljaju najvišu planinu na našem putu. Vetar koji je na momente pretio da nas odnese sa kompletnom opremom, kao da je najavljivao dolazak na ovu surovu planinu.